Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Pen Pre Troxiarni to 41 Angdeng Session Kepa. Karbi Anglong along Corona Wood Jumbomlo. West Karbi Anglong Karbi Student Association a hinpen Kheroni Farm IB along Perangke Amai Kepha. Kardom Karbi Prime Tamalong Peneli Samira Niti Mumpi Nonar Joikha Birtang Ton Pen. Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Longki Timung Pen 241 Angdeng Karbi Anglong Autonomous Council Session Phasi Priya Chiklo Troxiarni Session Horalong Session Kang Niji Arniapor Hotmon. Assam Autonomous District Council Rules 1951 36 Kipiaza Kongateng Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Longki Timung Pen Pre Troxiarni Karbi Anglong Autonomous Council Session Horalong 241 Angdeng Session Kepa Alam Pacetak Pontanglong. Adap kepa por pen kidoji laswa session council pen kapatuna saya mau putak kacing wayak long kapali damji angringdo. Ghontain ko rapriang bong COVID-19 positive ke long aphai bang trok anang jum si Karbi Anglong along corona wur jum bomlo. Laswa ningkan jang mia ciklo pen puthot nangkang dang thu corona wur pai paya ciklo pen ke laswa wur klibo mason si theklong. Ghontain ko rapriang bong bang pharo troksi rasir kebraisia phan rapid antigen test lapen bang pharo hini aphan RT PCR pen corona ki swapi do awe langpati nilo. Laswa teng COVID-19 positive kilong aphai bang trok an nang jumlo. Ok pran sai campaign birta kilong ateng ki Ghontain ko rapriang bong manja BPSC Bukazan railway station Dipu dan Bosco school rapid antigen test paruponlo bonta. Corona ki so kilong aphai longle. Halapu Choki Hola Block PSC inut lapen Karbi People's Hor Taralang Swalong inut Corona ki suang thek long thu. Dipu Medical College along bang Priya bang along COVID-19 akiso pang thek pon thu. West Karbi Anglong Karbi Student Association atom pen pai ni pai inkora sir keparni anitili hinia por malong pen kidam tang di Mahasa Ranger biralong alam kia pothak pherangke amai kapi dopona berta pherangke Edward Tisope berta nang pale. Pherangke amai kapi dopon atheke kidam tang di Mahasa Ranger biralong Darmia company atra kumpho meke kai penan parta bang phat mapan bang thek thek thia tom pen apran ke na job Karbi Anglong na pen di Mahasa ara ratum kidam ki bang kasik saka sonsi theklong. Lasi majo ka tumta me kachar wo thap thapa bang ke claim credit jia phan katuning ri pado lapen labang so sai lang no ke claim atuma phan case air pin penta pin remlo lapen non iprang ke bang ji ani tame lahaya sai lang no bang ke claim credit jia phan case HDC amepu babu to bipen tuning report kedunan ko galam he bang jela bolo ke damtang ni tum ada bistibara ni doyongbara long ada gitu gari khumpo umrang supen longka kaceleng gitu agari rak atum agari me ajo poroton me patudet pen itu halaso agari kewe gabang putumpan techilo halaso incident mate halaso agotona pusak mili pini labang press meet long kami lamti si ini nale tum Karbi Anglong arat doan lapen di Mahasa lapen asam long doan arat atum kiting doan atum pan tinggi message si nang share kang tung mate nang pachini kang tung atini tum labang so incident do det pena sit non ladak suluk so daga temon something nang mam tanglo ate atumi thon thon ni tum ladak longka pen longka an ke jengkha pen longka an ke damji puni tum ladak public atum kapre ka jati jabor atum man do lablo laso ke dam ke wang towar ka chileng long dam ka kham ke dun do poglo agari motor ka pahinu dun son da do poglo lasi labang ke lasona ke man pulotan geni tum ke wang jiani bang geni tum lam so se isi khai kapre ka khai pen dame nili tum kachar woji angdeng isinang keman angring kita lasu nili labang so puthak kudam kan tu je laso incident ke lake komane ki claim kosam tong ki claim ne kopia phane ki claim hala bangke nili tum tame details chini dunde sita majok le claim no laso ghotona bange kimi o kali delo lasi hala hitu ki claim ek ka bang tum ke latum ke thanga jati da belo thanga dhorom da belo arona teng benalang li tum phan insai bonangko arona teng pen punishment pinangko jitu lason non nitum labangso
ahawar mate labang so nilitum arat akan lason akehinu message ke wan kelake nilitum kimi uang tek kali delo putuli jongnam kang tu Nomati constituency ka paro kwa medical IB along pai nipai inkora sirke parni Bharatiya Janata Yuwa Morcha mate pathiek pen BJY ematum second executive meeting kapitopona berta perangke Rajib Bepe berta nang pale Ingdeng hini BJY ematum pen kacathan kachimu mamaya long aluhi sarpo aman pen Karbiang long Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi Block Development Board Chairman Jorner Ronghang Probhari Socheng Ronghang Nomati Constituency VDC Chairman Dhorom Singh Kro Nomati Constituency Mandar President Jyoti Timung Mohila Morcha Secretary Priti Teronpi Vice President Moromi Terangpi Lapen Kisan Morcha President Joyram Teron atom Chetongdon District pen Kipin Khata Teng pen Bharatiya Yuwa Morcha Second Executive Amaya Pado along ason alam cingmai cingsai claim ke nam ning alam hadat state pen bono central pen bono kisuman kipin khadalam ating ke aporoting ke so se kacung bonjima lahalam cingmai bono de lapen dak nomati homosti along katu bela Yuwa Morcha tum kam ke claim ke dam pene district sak doma ma pene radhan ke claim ke dam so se kerap ning het jong se tamelo corona kisu rada tum kisu ngalo som se ke cerap situ dunjima e dum se tamelo health volunteer pen penglok se tamelo Yuwa Morcha hin pen se tamelo menang step ke ngalo se hala health volunteer long to som se rada tum kunande rong mani kisu dulu bunute alang ni tum kan kerap kita pen doktor han aporoting pen ke han bonji lahalam kadu velam cingmai cingsai ponse kadu ve ni tum dak ini second executive meeting along lahalam tamilo cinglo Nada nilitum kikiparay pon kenangan sona sondolo seta nilitum dak non kibangi election mate bilik along nilitum dak nomati ahin pen poson si BJP pan nilitum Yuwa Morcha ahin pen ta kon se pangkan du thegi laso putha alam putha nilitum cingwai do lapen non covid-19 putha la health volunteer chas tamil nilitum rada khan poson si nilitum Yuwa Morcha hin pen kirapon tigima laya putha nilitum cingwai jing sa no lapen nilitum dak nomati long covid-19 no tamil nilitum akang gedam tang tamil poson vaccination lahai pine program se tamil pon wang pon ta en pon ji rada khan poson si vaccine lahai patun pon jima lahai putha nilitum cingwai patun pon Non malam soporapan biar tamu ington iksena. Jeopani College for higher secondary and degree courses at Santipur 785602 Karbianglong, affiliated to ASEC for higher secondary level and Assam University Silchar for degree level. Admission open for the session 2021 and 22, only for art stream. Offer honors in political science and sociology. Also are special features, dedicated and experienced faculty, excellent library for students and teachers, reasonable fees, large campus, educational tour for students. Lake National Highway 39, Abdum, Portathars Police Station, Abdum Sidolo. Labangso Jeopani College lake 1st August 2009 and you can see Pangcheng that on market result meeting beginning HS second year of the first level Bangkok, second level Bangkok subject, third division 56% of the pass. Canada banke excellent library do, experienced faculty do, la pen degree la banke major offered like political science, la pen sociology. La see quality education or For more information, call 600-157-4029 or you can call 700-2769155. Hurry, grab the seat. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield. Want to get your Royal Enfield at home but not sure where to find a perfect dealer? Well, Isan Motors authorized dealer now at Ronkilan near Don Bosco School, Difu 782460 Assam, where you will find dealer that you can trust.
Also, you can visit a branch now at Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road, NH 39 Chandrapur Bukazan 782480 Karbi Anglong Assam. For on sale, call 7896169021. Of service, you can call 7896169017. So hurry, get your own roll and fill at home. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Amang the Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Difu Medical College. To know more, contact 936503768. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihinamo pit putat bir talong wang tulo. Hanjang langso patuak lamalong pai nipa ingkora sirke parni arni delicate homapor malong pensuri hinira ingkora isia ningkana parman Greater Hanjang langso Inter-Village Football Championship first semi-final kapatu pona birta nangpali. Ketengsi semi-final kapatu arni kapatu pona teranatum lake tinglijan lapen kothar guria teranatum ang bongsi patu ponlo. Kothar guria teranatum minute ingkoi kapatu pon bomahut bol ipum tinglijan aterana phan thaplo. Lapen minit plike prapo an kapatu pon boma huting ni jana teranatum kothar guria teranatum apan bol ipu thaplo. Minit proke prapo apora hut puthot ting ni jana teranatum kothar guria teranapan bol ipu thap thusi kapatu apor ketroka hut anpi ting ni jana teranatum kothar guria teranapan 2-1 goal pen paremsi ting ni jana teranatum final rang dengalong chepalong donlo. Ketengsi semi-final kapatu ani SGB Riso Hanse Ratchai Klem Bangjuna Singh Phangcho Kasa Dun Mepu Jiwan Chandra Pathak, HSA Kongchun Bang Amit Puran Terang, Asian Pacific Master Games Branch Medalist Rajan Rong Pipen Chenglok, Kit Hekeding Atom Chetong Dun Si Football Kapatu Isek Alilalong Pidun. Dipu Lamding Road Kilometer Pli, Baliram Terang Arong Astar Barim, Kalitang Baliram Terang Krehini Yang Deng Karliani, Pai Nipa Inkora Sir Keparni, Kachiki Moaja Mekapito Pona Birta, Nangle. Kalitang Baliram Terang, alangli data parman BSF mate, Raikoma Saikita, claim dun lang. Alangli BSF ke claim dun boma hot metang ahem kisung ki boy ke de kokajok, BSF aworeng anghoi pen COC, metang along riche wang pen Dipu Lamding Road kilometer pli along, alangli korte ingjir, don rap lapen alangli jir poatom pen Chilangsi, 1966 aningkan rong senglo. Laso asancho malum alangli rong ki seng pen kapathir cheng abanglo. Pini pai ingkoi rasir kep nilipo Baliram Terang rong asar kachi boy pining pen ning country hini naso kachi kimu Baliram Terang thiri terang asupo akleng silo bihek pen Pajang redun si apranga pipen korte bang troksi ingjir bang ke thom pajang re pajing thisi dak long ni dadung bochi dun lo alangli kisung ke boy pen ajok BSF mate border security force along alangli alom oi chongdat dun sita alangli mumarat angjir mar phan lana bang awe wajoi ni alangli puthor rong chiwang tusi thik Dipu Karbi Anglong district long miragrak khorsing terang atum Dipu ahithi mate dak Dipu along Rajdhani capital
kapathik la so porahut si nilipuatum Baliram terang dakang ther terang arong si dodun lo kang ther terang arong dodet dodun bom penahut khorsing terang abong langtuk terang jomnapar amoyadar khibo mahut alangli phan nilipu phan than lo dipu ke arnisi lada ke राजधानी में कैपिटल मान पॉलिसी ना तुम तारों के सेंग उसे पिन खाद लो kadu kawe akam ta ni tum nang rabdun po pusilang tuk terang abang caklo la sola mateng pensi 1966 aningkan ke dak Baliram terang arong amen pen akorte bang proxy la pen ame mara tumpen don kep bak doji dak Baliram terang arong nang seng lasi Baliram terang arong don kep seng det pen pining pen ningkan phok kep la throk dak neli tum buche bom lo non ka don ta don pharo isi so se an buche lo thoing long amuni do haura ga do dok muka do ha dong ka sor do kadok kaweta neli tum ning isi vet pen buche dun bom ason sak sak si do dun bom ning isi vet pen Kiram tang suri hinira sirke paningkan alang nikat ciwoi pen piningkan pai paya ciklo nipa ingkora sirke pani anke alang nikat ciwoi tang krehiniang deng anke chok arni hem isi rong isi don rap la pen chipho chiro atom pen kardiar nikat chiki muasai parpo pinya birta bangela pansi kangton iklo do metak me kurwang thu